ba-mention ako ting diferentes shades ng available di FENTY. Basta ting persona ng kulo por you, data kami before mane Bevorbel, namin. Pero si Mino sa di makeup, imi-master un shade, pero Mino sa compakis, basta yung expert ay ng kulo por you da? Nós temos beauty advisor, Lisette Kelly. Ela agora retrain door de Fenty Beauty também. Dus ela está presente para se face shade match para o quata e right shade para o kiko para desejar com a finish, com a portating gente que quer medium coverage, portating gente que quer light coverage. Dus é por do nabo advice. Quata es un mijo pavo y pavo lifestyle naturalmente. Very tremendo. Ako bibiyaha brands ng aki to consider nos like un travel area nos na fully collection the Fenty Beauty of na un specific pa-awo, dus nós temos 50 shades of foundations, the both. Nós temos, because concealers is like 40 out of the 50. Pero a ideia tá eigenlijk para nos carga full e linha. Dus, of course, our Fenty hair akabilansa like a couple months ago, dus say ainda no. Pero the idea is para nos carga full e collection. Pero actualmente din makeup products, no solamente foundation, din makeup products ng mes. Sí, dus nós temos correcto. Nós temos fly liner, nós temos brow MVP, nós temos Fenty icon, nós temos lip balm, nós temos blushes com a cabelança, sei não ainda, pero they're supposed to come. Dus tem a range, correcto. Skincare eyeshadows, skincare também está available. Nice, tremendo. Sí, claro, bom pode makeup bonita, então no take care of the skin. Yes. Ito ba yung evento? Kier ito ba ito kikuting kung iting ka din otro que vai, que não vai? Tour gente por vai. Hasta Alex. Everyone is welcome. De 7 para 9. Na Maggy's Passeio Herência. Nós também tem DJ, nós também tem hors d'oeuvres, nós também tem bubbles. E gewoon fun time, fun hangout com friends and whoever. Dus het vai estar leuk. Vai estar regalando produto? Nós também tem raffle. Dus com cada compra de $75, vai enter a raffle. Anteriormente nós tem par de product giveaway bags available para cliente now. Também tem testing of algo assim? Sim, nós temos a counter, nós temos products available. Tour gente mag die bem test a foundations, test a lipsticks, test a gloss bombs. Como isso, hope gente tá gosta, dus you can test e nos BA stay também. Pero me tá querendo a noite vai ter hope gente, dus nós temos testers galore, dus tour gente mag die bem test and enjoy. Tremendo. Nice, love it. Eslaine, contanos un poco na A lead up. Sí. Well, it's been a stressful week, but it's been so much fun. Mi no por say, nos hasi lo cual tu retrabaho na nos pahasi. Nos super excited pa we noche. Nos looking forward pa evento. It's gonna be good. So if you don't come, boso dame. Abo dame Alex. You're gonna be missing out. Kiko din pa mi. Vitamina boom, sabe de imagina acaba, pero tem produto. Skincare, no? Sim? Besides tem skincare. Skincare não solamente para gente mulher, skincare tá para gente homem também. Wat tem que dizer da vista? Vai check bo shades, Alex. Sim? Bueno, mi tindi bisa magkumisa puro ba cleanser e tambe fat water. I love them both. Oh, love. Great. Sí. Na, me gusta lips nang. They're always like on fleek, basta a lip illuminator of the a gloss bomb. Dami mari para ako man heat awo, eta man extra man plumping, anto mo sinti heat man tingle ribo lip, tas but man Angelina who? Definitely check these items out. Yeah. Mira que era tama Rachel Lubidadi mencionar ko no sa di escete. Yes. Isla ng ni Caribe, logra haya Fenty Beauty. Mita kaya is sumamente importante pa mencionar. And not to drop everywhere. So Aruba is like one of the 7. Exclusive. Love it. Yes. Nos hope excited. It's been a long time coming. Nos excited for everyone else in the Caribbean as well. It's algo great. It's been a long time coming. Mita kere we tour gente tá launching também the rest of the Caribbean ku tinge brand, dus ito ba ita echt boom também on social media and stuff. Tremendo. Love it. Okay. Talaga mo invitato rin ora, biamas kikuting awe, naunda kiora i turcos please.
Pasa awin na Maggy's Paseo Gerencia for the grand launch of FENTY Beauty. Nos tabay tayo di shitor panuepor, tour gente ta invita, tour gente ta welcome. Come test the foundations, come test the gloss bombs, come test the fly pencil, the brow MVP. Turco stay, y nos lo tayo pa ayuda boso tambe, cualquier cosa. Super. Nice. Yes. Well, nosotros pa noche yan ang. Yes, Tremendo. for sure. See you later. Heb je het in baby dame, toch? There's Sabi. bubbles. Je kunt komen dame, toch? Claro. Llega trempang. Llega con dancing shoes.